детский площадканы тазалап жүрсөм, онда эки кичинекей бебегибиз эжеде артынан эр чыгышкан. Үй жандарын десе келгиле бияка салгыла. Молодецтер турбайсыңарбы? Мен огойлар десем болбой. Эжеде артынан эр чыгышкан. Мы вам поможем дейт. Детский площадканы жакшылап тазалайлы, бияка ойнойсуңарбы? Ой, молодцы. Бир вкусняшка. Жаным десе кел салагай. Чоң рахмат, Жакшы кыздар турбайсыңар, мага жардам бербейдиңиз. Чоң рахмат, эми ойногула, Жакшынакай. Эки бебебиз мага жардамдашыбайды. Болду, рахмат чоң. Ойногула. Ой, спасибо. Спасибо.